ole tun truma hian nova hun laia tuile chungchang bok karon soile dona amasa kan da to novalong chungchang le achunga ramsa anlen dan te le tuile chungchang te karon soi to a kata khan akan source te in an lo thina wangin nialna tam tak a oma chuwang suan tuna hian pa tru ang dewin nova tuile chungchang karon soile dona ni nova toilet le Cretaceous Paleogene Extinction and Transition Event. Cretaceous Paleogene Extinction and Transition Event chu chiat rup na khovelin kan tor hunun ber ni in thil nung 75% chimi na kha ania kumak ta duai somruk paruk kalta ami kha ani he hun hi dinosaurs te chimi duak na le tunlai thil nung hoina khovel anron lo tan na hun ania hemi malam hian mihring te hi anla om lo nge ni an fossil mu tur a om lo zok then khat soi dan chuan Cretaceous period lai hian dinosaurs tele mihring te hi anlo om ho to thina ma se mihring tele tunlai ramsa ancestor te chu he extinction event a hian an dam khosuaka pumrolian le insaseng thailo ho ero anchimit fek thung anti ani he extinction event thlen nu hian adam chuak paleogene ho te chuan khovel hi anron lo chhota ni in alanga mishing te involve nge kan ni a pathian siam kan ni ti lam soi katum lova engti khun lai emo atanga omtran kan ni a chu hun chu hriat thei chi to lo ma se mishing te hian he chiat rup na hi kan lo paltlang ve to tho ani mai thei bible a tele Sumerian text a tepo tuilet na satak khovel hian alo tor to thu kan hua Cretaceous extinction ero asteroid in lei aden wanga an ngai thung ani nova tuilet le KPG impact hian in zomna anei theiangem bible Genesis kan keu chuan bungruk atanga bung kwa hi toilet chanchin de uvek ania eng huna thleng chi nge ti hriat har hle a Bible chronology lam chui tu te pon ahun tak an tha thei bik lo ani kan rin ain alo hladai jok mai thaya Cretaceous period lai hian adam atepo anlo om dai to mai thei KPG impact thlen lai le nova tuilet thi alo in ang reng mai thei boka zona om thei ta chu nova tuilet kha engin nge thlen ti ani Genesis bung sari chang som pakwa a wana tui om pun bel thu kan huwa leichunga tui te chu na satakin alo punga kan chen atmosphere tui na sataka ti punga vor chuak thei chu asteroid chi ani hemi chungchang po hi ama salama khan karon sei to boka a scientific zong tak chuan khovel puma tsunami atuam theile tuitam tak atmosphere vor chuak thei tu chu KPG asteroid impact kha ani mai ome ati thei ani Genesis bung sari chang som pakata chuan tui thuk zau tak na zong zonga in sa vek thu kan hmuwa hemi thleng tur chuan mega quake aom angaya KPG impact hian mega quake chu asiam theya lei aden ngor wanga lei kak khina satak in siam atanga tui logic chuak ani thei ome tuna kan atmosphere tui hu water molecule om zong zong hi leilama ron tlavek ta se khovel pum hi fit khat velin achimpil theyang antia anom na chu votle ma se tuya changin leilama anron tla theilowa achan chu an pure ema ice crystal a inform tur chuan ice crystal sa em vaivut noi emo microbrite emo angaya chu inbel bom khomin crystala in siamin tui molecule te chu anin bel bom zela ice crystal lian tak alo ni nuwa leilama lo tlain friction wangin ice crystal chu tui far alo changa ruwa alo sur ta thin ani molecular level a ruwa a in siam dan ani nova tuilet kha KPG impact wanga lo ngai ta ila ani e kan ti na lam ni lovin kha impact wang khan khovel chu tuin achimpil theya atui vor chua leilamana sataka alo surle nuwa po
rei tak ruwa ala sura kha asteroid in avor chua dark particle te khan van bo ruwa ka tui hu om chu ruwa a asur tir le ni om tak ani hei hian hun rei tak chu a o thei hrim boka he thil thlenga hian kan sei to angin thil nung zong zinga 75% chu an chimita heng zinga hian dinosaurs ho te po an tel ani han suang to zui deuh ila 25% zinga marine species eng emozat an tela chung ho chuan khomwala cheng chi nu patuak chau hi novalonga an chuang ati thei ome adam chuak survive atanga chutin novalonga chuan an leng mai ani nova toilet le cretaceous extinction event hi soizom tral atum nalam ani lova loni ta se a in mil thei mai o mange ti le nova toilet a natural explanation apathian na tho em tel lawa hrilfia dan karon zon na ka chui zon na mai ani in toilet global flood lam an en leila hun engemaw chen kalta khan kan chen na khovela khomual te hi tuin achim pil vek to ani ti ngai dan hi flood myth or deluge atrangang lo po in science lama tangpon om thawa chubaka archaeological evidence tam tak soitur po omome bible le myth vela kan mu dan chuan mihring sualna awangin pathian le milem pathian chuan tlen faina nein tui antilet vaka mitlem te chau chanchu anni ti kan hre thei ome pathian le milem pathian kan ti kha bible le myth ka soi khopna ani global flood myth hi nam sang abikin nam upatak takho hian an nei deuh fura athon thu chu ein anglo vek ma sela athon thu kalphung ero inang tak ani vek thung ani hei hian hun rei to takathil thleng thon thu ang mai anin hlan chhon ani ti a hriat ra om zia chu toilet chu alo om to nge ya nam sang ten an thil fia dan le an rin dan ain ang lo an mani kut chuak theu in he toilet thu hi an thil fia emo anin hlan chhong ti a hriat thei ome toilet ma khan trong language thumun vek mishing te hian kan man arin om bible atang le science evolution of language atanga kan en chuan evidence ero hriat phak ni lo ma se apom om tho ani atoi zong in han soita ila toilet nu khan mishing te chuan pathian chu an dawa babelin sang an satamup mup ani kha tui lo let le po a achim phak lo tura sanga siam antuma chuti lai tak chuan pathian in an tong ati hrangta ani kha anin be theilova ti chuan mun hrana an pem ta a babelin sang hi evidence chu omlo ma se pyramid se pasiam ni om tak ani tuna kan pyramid mu ho zong te khu than vek chu ani lo ti a hriat thei ome pyramid thiram hranga a om ti kan hria pyramid egypt ami khu babel in sang an sak chu ani mial mai thei boka africa ko science atang po in khovel nam trobul angai ani khuta tanga pem dar khu ni in nam peng ten an thlen top na hmuna an mani nam thewin pyramid an save ni in angai thei heng pyramid save ramdang ami te ho hian toilet thon thu an nei deuh vek boka heng hun in dot chun chung hi hun rei tak ani ngei bokang tia babel in sang sak nuwa toilet le tak silawa chuan an thla kal zel ten thil dang thana te in thoi nan te le thil dang an mang chhota po ani thei ome toilet hi a thleng nge yem thon thu le mit vel atang chuan a om nge ti evidence a mu thei lowa ma se fossil te hian thuna satak an soi ve thei ani straight fossil kan ti mai thinglian pui troi lowa fossil a chang ho te tuya cheng chi marine fossil kan ti ang chi hi tlang sang tak Shiraz the Swiss Alps the Himalayas le adang danga an hunwal to a tui hian khomwal hi sang tak thlengin achim ti a hriat thei ome kumsang ka jakwa som sari paruk khan Dikalite division of Refcoing te chuan Diatomaceous art quarry a whale fossil an lai chuak lol boka tin tuipui atanga fit jali somli vela sang
North of Lake Ontario a Whale ru an char boka tuipui atanga fit zanga vela sang Vermont le the Montreal Quebec area tuipui atanga fit zaruk vela sang an hubok ani mun sang taka hetiang om tur chuan tui in sang tak achim angai ti kan thetheu ome tunang khovela fossil hi ain siam thei to lawa tui hnuaya emo lui hnuaya emo poni se atoi ral zel ani fossil om tur chuan catastrophe kan ti mai tuilet emo tlang kang emo le adang atang lo chuan ain siam thei lo tluk ani fossil tam tak te hian hun kal to a khovel pum huwa pachet na chu alo tur to ti a hriat thei ome novalong le aran phurvel khachu thuran ni se tuilet kan ti mai global flood hi a om ngei ani ti hi mitam jok ring tu le ring lo tu te ngai dan tlang pui chu ani ve hrim hrima thon thua te le archaeologist le paleontologist ten a fian ani om tak tak an hmunual nen tuilet hi a thleng ngei ani ti arin thei ome ti jong khatun tuma patru angreng dewa karon siam thei chu ni phot ro se subscribe khalo met je ula lo share ula in lo like anga ti chon comment lama te po na soi zui thei don ani